tariki 14 mweri wa Februari mwaka wa 2024 na gitio kinene njetekeria ngoroge kwa mukira goko kwa Muthingi TV mohoro-ini maitu ma hwaini muthenya wa umuthi kima muthenya wa mwanya thiothe amuma muthenya wa gukungwira thiguku ya Valentine kyo muthenya waku ugukihanaga atia kuria ingere marakenda muthenya uyu ukorwo githira na ihenya na ni kuria angi marenda mathaa mongerwo hari muthenya wa umuthi gukiringithania na uria andu magikorwo magikungwira kuma miena itiganite na mabũrũri matiganite thĩ ng'ima na gukiria uguo ithuĩ ta Muthingi TV ni twagitinda tugikumathira maingi mohoro-ini maitu ma umuthi maria tugukorwo kumemerekia riboti kuma county tiganite guku bũrũri-ini wa Kenya nginyagia riboti kuma Jawai toka cia bũrũri tukorokia guginya riboti cia mathako ni maingi maria tugikuharĩrĩirie no mbere ndaya tobe twamũkire matemo ma mohoro. Mamwe mamare tukuharĩrĩirie hwaini wa umuthi umwĩkwĩrwo wa njũragano ya Amerika Kelvin Kang'Ethe Gukio mbaũ-inĩ thutha wake gũikio ngono oro rĩngĩ rĩrĩ arorĩte njera-inĩ. We are actually in financial crisis. It's true. We are in debts. We are faced with a lot of things. These are pronouncements that have been made by the head of state. Let us not look at CDF as if it is money for members of parliament. It is not. Erio miruru gutumuka bunge-ini ya gĩbũrũri rĩrĩa bunge mararĩrĩria ndereti ya gũcererwo gwa kĩgĩna kĩa NGCF naguo mũtheri muthenya wa wendo thĩ yothe shughuli cia arĩa mendaine kũhũra cabi mabũrũri matiganĩte ngagĩikara ngĩkũmenyithagia atĩ mohoro mamemerekia kana tũramamemerekia ĩmwe kwa ĩmwe nenda-inĩ citũ ciothe cia ũkinyaria Facebook @Muthingi TV, YouTube @Muthingi TV na niĩ ngĩikarĩra gĩtĩ gĩkĩ kĩa ũmemerekia ngĩtagwo Wairimu wa Kimani na tukiambĩrĩria nĩ atĩ maabitha a borithi nĩ marĩkĩtie gũikia ngono mwĩkwĩrwo wa njũragano Kelvin Kang'Ethe mwena wa Ngong gũkũ nĩ kaunti ya Kajiado nĩ thutha wa Kelvin Kang'Ethe ukorwo akiura ceceni-inĩ ya borithi ya Muthaiga na njĩra ya Kiriga kuria kwĩrwo na itua rĩa igoti mbere ya hũngũrĩirwo thitango cia ũragani bũrũri-inĩ wa Amerika. Kelvin arerĩkana gũkorwo oragirwo mwendo wake kũu bũrũri-inĩ wa Amerika ni riboti ĩrĩa tũkĩharĩrĩirio nĩ Wanjirũ wa Maina na nĩyo ĩragĩtũhingũrĩra mohoro maitu ma hwaini muthenya wa umuthi. Kelvin Kang'Ethe ũrĩa nĩ mwĩkwĩrwo wa njũragano nĩ akinyĩtio igoti-inĩ rĩa Milimani nĩguo akorwo agĩthomerwo thitango na mahĩtia ma kũũra ceceni-inĩ ya borithi ya Muthaiga kaunti-inĩ ya Nairobi mũgarũ wa watho thikũ 7 hĩtũku. Mwena-inĩ wa thitango cia mũingĩ nĩ ũrĩtie igoti rĩa Milimani gũkorwo rĩkĩhingĩra Kelvin Kang'Ethe njera-inĩ ya industrial area kuona marĩ na guoya wa atĩ aya kũgera ngero makĩria kana kũũra rĩngĩ. Your Honor, the warrant of arrest was pursuant to the affidavit. Inspector Patrick Washira, who is attached to the Homicide Division of the DCI, sworn on the 8th of February this year. Consequently, Your Honor, we would now urge you to order, following the arrest of the respondent, that he be detained at Industrial Area Medium Remand Prison and not at Muthaiga Police Station where he had escaped from. Kuna mawakiri a Kelvin mareganĩte na matua ma atĩ Kelvin akorwo akĩhingĩrwo njera-inĩ rĩu mwena wa thitango cia mũingĩ nĩ ũrĩtie igoti rĩa Milimani gũkorwo marĩ cemba nĩguo gũtigithania icera rĩa mawakiri aya kũrĩ Kelvin. Any relative would like to see the respondent must be accompanied by the investigating officer in this matter. Gũkĩrĩ ũguo maumĩrĩra mothe ma ũgima wa mwĩrĩ wa Kelvin marĩrekagĩrĩrio nĩ maabitha a rigitani thirikari-inĩ manyitanĩire na maabitha njera-inĩ ya industrial area. Free, Your Honor, in case he requires any medical attention, should be done so in consultation with the government doctor assigned or attached to industrial area medium remand. Mwĩkwĩrwo ũyũ
na uria arerikana kuraga mwendwa wake Margaret bũrũri-inĩ wa Amerika ahingĩrĩtwo ceceni-inĩ ya borithi ya Muthaiga kaunti-inĩ ya Nairobi na kũrĩa etereire igoti kũmũtuĩra itua rĩa gũthiĩ bũrũri ũyũ mbere ya ahingũrĩrwo thitango cia njũragano nĩ igoti rĩa Amerika na iria ciahanĩkire tarĩki 31 mweri wa 10 mwaka wa 2023. Ngiribotera Muthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Maina. You're welcome. Thengio muno Wanjirũ wa Maina nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, na riboti ĩrĩa ĩragĩtũkinyĩrĩra nĩ atĩ Kelvin Kang'Ethe rĩu ũmũthĩ nĩ arĩkĩtie kũhingĩrwo rũmande ceceni-inĩ ya borithi ya Nairobi thutha wa itua rĩa igoti. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ũmũthĩ arĩ rũgũria-inĩ wa thoko ya soko mjinga gũkũ nĩ Lari, kaunti ya Kiambu. Nĩ arĩkĩtie kwanĩrĩra atĩ thirikari ya Kenya Kwanza nĩ igithĩtie ciringi bilioni 7 iria igũteithĩrĩria harĩ kũhũra njeki gĩthomo kĩa JSS, kũrĩa William Ruto augĩte atĩ thirikari yake nĩ ĩharĩirie gũtigĩrĩra atĩ arutwo aya a JSS mathiĩ na mbere na mathomo mao oro wega. William Ruto augĩte atĩ gũtirĩ mũrutwo ũkũrio harĩ gũthiĩ na mbere na kũhũthĩra uniform cia hau gabere, amu gũtirĩ mũrutwo ũbatiĩ gũkorwo arĩ mũciĩ-inĩ nginyagia rĩu. Niliwaambia ya kwamba maneno ya CBC na watoto wetu tutapanga ili watoto wetu wapate masomo ya kutosha. Sawa sawa. Mwaka mmoja sasa tumeajiri walimu 56,000 na nimekubaliana na hawa wabunge katika budget ya mwaka huu tena tunaajiri walimu wengine mwaka huu 20,000. Ndio watoto wetu wote waende shuleni, walimu wasome, ndio tuweke usawa katika taifa letu la Kenya. Mimi nawauliza wazazi, jameni, watoto wetu wote waende shuleni. Nimesikia juzi ati kuna watu wanaambiwa atienda nyumbani uende ulete school fees ya JSS. Mimi nataka niseme hapa, serikali ya Kenya tumetoa bilioni 7.5 ya kusomesha watoto wetu wa JSS. Hakuna mzazi anahitajika kulipa school fees ati mambo ya JSS. Kila mtoto aende shuleni, na kama kuna mzazi hapa mtoto yake yako nyumbani, kesho aende shuleni bila school fees, kwa sababu serikali ya Kenya imelipa gharama ya watoto wetu. Nyinyi mnanielewa? Na hata maneno ya uniform, tumesema ya kwamba kama mzazi hajapata pesa ya kununua uniform ya JSS, ile uniform mtoto alitumia akiwa grade 6, atutumie hiyo uniform aende JSS. Tunaelewana? Na uniform ni uniform. Kama ilikuwa uniform last year mtoto akiwa grade 6, inakosa kuwa uniform leo ati kwa sababu ameenda JSS. Hiyo maneno, mzazi chukua nafasi yako, tafuta pesa polepole mpaka upate ununue uniform. Mtoto aende shuleni, atumie ile uniform ako naye. Haya, rĩu tukiuma harĩ riboti ĩyo tũingĩre harĩ riboti cia mũthĩ wa gũkũngũĩra mũthenya wa Valentines kana mũthenya wa wendo guothe thĩ ng'ima, kũrĩa gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, gũkũ nĩ kaunti ya Naikuru. Ahũri biacara nĩ manyitanĩire na aikari harĩ gũtuga andũ arĩa matarĩ na ũhoti na ũteithio wa irio oro nginyagia Girani ũrĩa nĩ ũmwe wa atongoria wa gĩkundi gĩkĩ harĩ thukuru-inĩ wa Street Children Assistance Network nĩ atarĩirie atĩ mũbango ũyũ nĩ wa bata mũno makĩria na nĩ makoretwo makiwetera kuona atĩ mũbango wa gũtambia wendo kũrĩ andũ arĩa matehotete gũkũ kaunti ya Naikuru. Ahũri biacara kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ manyitanĩire hamwe harĩ gũteithĩrĩria andũ arĩa matarĩ na ũhoti kũrĩa mamatugĩrĩirie na kũrĩa mamatugire na nguo na irio cia kũrĩa nĩguo gũkũngũĩra mũthenya wa wendo thĩ yothe. Akĩaria taũni-inĩ ya Roda kaunti-inĩ ya Naikuru, Shamsha Girani ũrĩa nĩ ũmwe wa atongoria thukuru-inĩ wa Street Children Assistance Network nĩ atarĩirie atĩ mũbango ũcio nĩ wa bata kũrĩ famĩlĩ nyingĩ bũrũri-inĩ iria igũmĩirwo nĩ wagi wa mbeca. My name is Shamsha Girani. I'm the chairman of a charity project called SCAN, which stands for Street Children's Assistance Network of Nakuru. We came here because this is where the poorest community lives, and we realized that there were lots and lots of people, particularly children, who needed help
in the form of food. They've also decided to give every Oho ni ataririe ati muthenya wa wendo ti wa endwa tu no ni wa kunyitanira na kuonia wendo kuri aria matehotete guku bururi-ini. Niongereire na kwira Kenya monanie wendo kuri aria mari na kia na kumahe uteithio onao makenanire muthenya wa umuthi. Of this project are a food hamper. This food hamper is being given out today. We are giving out 800 food hampers here this evening, and we will be giving out 500 food hampers at our second location in Bondeni. Mahinda o macio mwena ucio wa Roda andu makiria ma magana monanie wendo kuri aria mari na kia na kumahe uteithio onao makenanire muthenya wa umuthi. Of this project are a food hamper. Kuma Naikuru tuingira kaunti ya Embu mwena wa Magogoni o hari muthuri wa gukungwira wendo guothe bururi-ini kuria arutwo a cukuru wa St Monica cukuru ria uthomithagia ciana iria iri na mawathe muthenya wa umuthi na mamwana kanya ga kwamukira iheo ngurani ita njira ya gukungwira muthi wa wendo. Arutwo aya ni makungwirwo na nyimbo cia muthungutho igongona-ini riria rigutabanitio ni kiama kia arugamiriri a guku mwena wa Magogoni aria maugite ati he bata wa kurumbuia ciana ici cina wathe bururi-ini na kumonya wendo makiria hari mwaka-ini uyu. Nikuma na gikeno na andu hiu cukuru-ini wa ciana iria iri na mawathe wa St Monica tauni-ini ya Embu. O ni thutha wa arutwo a cukuru uyu gutugwo na iheo iri ta njira ya gukungwira muthi wa wendo. Arutwo aya ni monanitie gikeno na njira ya nyimbo na guthungutha igongona-ini riria rigutabanitio ni kiama kia arugumiriri a magongona kaunti-ini ya Embu. Muikariri giti kiama giki Son Kangugi augite ati matuite itua ria gukungwira muthi wa wendo na ciana iria iri na mawathe niguo kumonia wendo na gutuma maigue metikirikite muingi-ini. Tuyavo muthi na group etagwa Embu Events Managers Association kuonania wendo wi ciana cia aria matevotete. Cukuru ino etagwa St Monica na ina ciana ngurani ciina mawathe ngurani no arengi ni aria maina mental disability. Riu tweciria bandu ba gutwara atumia etu Valentine tuke kethie ciana ino na tumonie wendo wa muciari. Kangugi nioete kamweke gaka kuria aciari aria mari na ciana ciina mawathe metikire kumatwara cukuru no ti kumahingira micii-ini mutugo uria ukoragwo na namba nene ya aciari. Maina ciana cia muthemba uyu ni makuria matigacige na ku miciiri ni macirete guku cukuru no ni maroragwo wega muno ni arimu wao na magatikirwa kiambega. Handu-ini hake mumemba wa kiama giki Margaret Nyaga niugite ati ni makenete ni gukungwira hamwe na ciana ici kuria makoragwo na muthenya umwe o mwaka gukungwira na ciana iria iri na mawathe. Ni tukire nikenda guo tumaretere ivero kindu tungiricanira twine nao tucie kiugo kia Ngai nao na undu ucio no tukenetie muno twi event managers ni tondu ni twese wanatwi gukorwa Ngai atukinyeretie kavinda tagaga gukorwa twina maundu metu manene turamanage ti uria twega ni Ngai gutuva nafasi iyo na koguo nikio twamurire muthenya umwe every year tukoragwe naguo tugauka nikenda guo tukavotaga gucia. Murutani munene wa cukuru uyu Stephen King'ori ni acoketie ngatho ni undu wa giko giki kia wendi mwega akiuga ni makoragwo makiriganira kuona ati matire mamukira ageni ta aya na kuongerera ati ciana ciri na mawathe cibataraga o kuonio o wendo niguo cigwe ciganĩire. Tukacokia ngatho muno ni undu wa guturirikana tondu kaingi ni ciana ici ni iriganagira muno ni tutire twakorwo na ageni ta aya ringi na no tukaigua tukenete muno ni undu wa gucererwo nio. Ngiribotera Muthingi TV kitagwo Derek Gathumbi. Ni mauma muthenya muno mwagiriru kuri arutwo acio aria mari na mawathe. Na riu tugithii na mbere tutigane na riboti icio cia muthi wa gukungwira wendo guku thi ng'ima na bururi-ini. Tuthii hari muthenya ungi uria ukiuma wa mwanya guku bururi-ini amu uma muthenya uria akristo amwe na etikia angi bururi-ini mawetaga muthenya wa Ash Day kana kimera gia
wenyererekia kiria kiambiriria muthenya wa umuthi kuria etikia kuma Embu ni manyitanire na etikia angi thi ngima hari gukungwira kimera giki kia wenyerekie kiria kionanagia uria Jesu agiririkire ari weru-ini mbere ya gukua na kuriuka. Father Albert Aseli uria korio agitongoria igongona ria umuthi ni aniriire ati etikia ayaru ni mafati gukorwo makihimbiria kwenyerekia na kwehiga oroho na kuririkana aria matari. The ashes applied on our face reflects renewal and God's forgiveness in our lives. And today, as we start the 40 days of fasting, I'm asking God to give us His graces and love, even to see us to the 40 days, the journey of it. As we begin today, I wish all the Christian faithfuls being presented before God so that God can forgive them, God can pardon them. It is a sign of humbleness. It is a sign of surrendering their hearts and going before God to make a good relationship between God and themselves, to make a relationship between their people as Israel and also as their neighbors. Therefore, today, Prophet John opens his remark with very welcome issues which come here all of us. In our responsible psalm, the psalmist is very clear. How much more now sin it was done by David. The people of Israel have gone against the will of God, have gone against the covenant of God. Therefore, David was the king is seeking for pardon, reconciliation, and forgiveness on behalf of the people of God. Therefore, in this particular celebration, also we seek for that forgiveness and pardon from God, so that He can forgive all of us as we get together these 40 days. And finally, in the Gospel today, St. Matthew today gives a brief introduction, more so to his follower or his apostle. He puts across 3 things which is the key pillars during this Lenten season. Pillar number 1 is prayer, pillar number 2 is fasting, and pillar number 3 is thanksgiving. We become new creatures. We commend God into our hands so that we make our relationship to be enough with God. We make our relationship enough with Jesus Christ and also with our brothers and sisters and our neighbors. So that at the end of it, may the Lenten period be beneficial to each every one of us. So that as we resonate with Christ, we will be happy that indeed we are now rejoicing, thanking God for benefiting from the Lenten season. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Omudo ni akiuma na gitumi mweke wa gukungwira kuringana na meririria matiganite na riboti iyo niyo igukorwo igitweka mweke ga gwikiria no ndugathi haraya turagicokereria na mangi maingi. Wagiriirwo gutwarwo police station kana gutwarwo criminal court ni undu wa defamation. Na nikio ni nawe tufatie kumenya uria mundu agietha kihoto giake. Mwana ena right yake na mwana we ni innocent. Kihoto iriko na muthuri na mutumia to kugana indo equally. Watho ni witikiritie ciana icio utigirwo.
nyitana nani Wairimu wa Kimani guko kwa Muthingi TV wakana thaigire cia hwaini tuthome na tuhiganie ciigi watho amugoko nikuo kihumo kia gutherema. Riria turatura muturire-ini uyu nitucemanagia na maundu matiganite, mamwe magatiga ironda nene ngoro-ini citu na mamwe magatuika rugano rwa gutura ruheanagwo. Ndirianageria mwana wakwa iria, mwana ndari na outlet, ndayambirie kuiba, mwana kiambia kurutira kioro kanua na maniuro. Wathi kirabu no nginya urika uria andu a kirabu mekaga, no wikore magero-ini haraka muno. Kungi ni arata matwikirie, kungi ni endwa aitu, amwe makimenyaga aria angi matekumenya. Kirinde magucagia bangi magoka makanjoherera muthi-ini makaura ngundi ta bag kamakangia boxi weka atia sasa sijui ni ndio watu boherero hari na muthi hau, lakini sasa end of the day nduri na handu ha kurira na nikio nie teri wa Mwangi thinyitetie muthiori gwethana na andu mena rugano rwa mwanya tugakorwo tuikara thi nao magakorwo magituhe maria manatokana namo ni o muthenya wa Juma thaigire cia hwaini thiini wa tabarira ya rugano rwakwa guku kwa Muthingi TV. Asa. Karibuni na mwikarebe mujire niki kiaga kingi. Pastor, mundu toyo okaga utuku fiu na ndari uguo tene. Thiguci ona thimu yake ndigikwira ndamihutirie. Ni password yekiraga. Maundu tamaya nimo mahagurite ihiko nyingi. Na ithui Muthingi TV tugakurehera tabarira ya mwanya itagwo kwiregeria. Ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamukire mundu hiera thamaki o muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na nie Njuguna wa Ngugi. Twagicokereria imwe kwa imwe tuigire kaunti ya Laikipia kuria gavana wa kaunti ya Laikipia Joshua Irongo muthenya wa mothe nioritie miahu yeri ya thirikari gukorwo ikiguithania na gutigira ati ni makinyiriria motungata kuri muingi. Joshua Irongo riri ekogomanite na aikari hari kuhingurwo kwa bunge ya gatatu hari thirikari ya Laikipia ni akorirwo akiuria abunge aguku kumunyita baru niguo atigirire ati ni akinyanirithia manifesto ciake. Gavana wa Laikipia nioritie miaho yeri ya thirikari gukorwo na urumwe niguo gukinyaniria mautungata kaunti-ini. Augite uu hindi ya kuhingurwo bunge ya gatatu mwena wa Nanyuki. Na leo tena tumeomba nao kwa sababu tumefungua assembly kwa hii session, the third session ile tumefungua ya hii term. Kuna mambo mengi tunatarajia kutoka kwao. Wakati huu ndio tumeweza kama county kuweza kuwa tumetengeneza sheria nyingi sana, tumeziorodhesha kama sheria za inahusiana na mambo ya agriculture, kuna zile zinahusiana na mambo ya conservation, kuna zile zinahusiana na mambo ya range management na mambo mengine, kwa sababu tunahitaji hata kufungua kuestablish Laikipia Tourism Board katika Laikipia County na kufungua mambo ya utalii katika Laikipia County. Irongo nyathite na mbere na kuga urumwe na unyitaniru gatagati ka
nĩ ikũgacĩrithia ũkinyaniru kwĩ aikari a Laikipia. Akiongerera nĩoretie bunge kunyita mbaru mendekithia ma bajeti nĩguo gũkinyanĩria manifesto yake. Tutakuwa prioritize kulingana na CIDP na the priorities ya wananchi wetu, na kwa hivyo tutawaomba ya kwamba waziangalie bila kuchange mambo mengi sana, kwa sababu haya mambo, kwa sababu saa hii ndio inaelekea iko kule kwa wananchi na mapendekezo itatoka kwa wananchi. Kwa hivyo ikifika kwa assembly tungeomba ya kwamba wao waangazie na waangalie tu kulingana na wapitishe kulingana na yale maoni ya wananchi. Mwaria wa bunge ya kaunti ya Ntano na Bala neugete bunge igicokerithia magukurwo makirora maundu maria moete kuri muingi. Nĩathiĩte na mbere na kuga makurora njira ya kunyihia unyui wa njohi kwi mbeũ njithi. Leo tuna furaha sana kuwajulisha watu wa Laikipia, tumejisatiti upya kuweza kuendesha mikakati ya County Assembly tukiweza kuyatimiza majukumu ya madiwani wetu. Tunaanza na sheria ya kuangalilia hali ya ulevi. We are planning to bring forth an alcohol bill, at least tuweze kucontrol illicit brews na hali ya watu wetu kuwa katika kileo wakati wote, ili tuweze pia kuangalia kuwa tumepata watu wa Laikipia wawe ni watu soba, wanaweza kutenda kazi yao vizuri, na vijana waweze kujiconcentrate katika shughuli ya kujenga maisha na kujenga taifa letu. Stephen Kagodu niarekereirie na kuga maundu maria governor augite ni magukorwo mabata he aikari a Laikipia na ni megutigirira ni manyita mbaru governor niguo mateithie muingi. Meona ya kwamba yale mambo ambayo yote yamesema ni mambo ambayo yatakuwa ya manufaa kwa wananchi wa Laikipia, na sisi kama County Assembly tutakuwa hapa kuhakikisha kwamba yale mambo ambayo yamesema na ni ya muhimu na itasaidia watu wa Laikipia, tutahakikisha kwamba tumemsaidia na tuipeleke mbele, ndio yule mwananchi ambaye alituchagua aweze kupata zile services. Kirifotera Muthingi TV yeto Masai Wachira. Nario itu rĩakĩeha nĩrĩgũmĩire thukuru wa Kanani gũkũ nĩ kaunti ya Machakos thutha wa arutwo makĩria ma 59 gũkorwo makĩrĩa matunda ma mũtitũ marĩa marerĩkana mararĩ na thumu. Arutwo aya arĩa mareheirwo makĩria nĩ makorirwo magĩtwarwo thibitarĩ wa level 4 wa Athi River gũkũ mwena wa Machakos. Gũkirĩte kĩeha thukuru thigi wa Kanani kaunti ya Machakos thutha wa arutwo makĩria ma 59 kũrĩa matunda ma mũtitũ marĩa marekwĩrwo gũkorwo na thumu. Thutha ũcio nĩ marakinyirio thibitarĩ-inĩ mũnene wa Athi River level 4 mũthenya wa ira rĩrĩa mareheirwo mũno. Kwa yale ambayo yametokea, naweza sema tu ni ajali, na Waswahili wanasema ajali haina kinga. Na pia nashukuru respond ya serikali yetu ya county kwa kuweza kuja kwa haraka. Ambulance zetu zilifika pale zikaweza kuchukua wale wanafunzi na kuwaleta hapa katika facility hii yetu. Ministry wa ugima wa mwĩrĩ kaunti ya Machakos Daniel Yuba nĩ atarĩirie atĩ harĩ arutwo acio arĩa marakinyirio thibitarĩ-inĩ ũcio no 8 marakomire thibitarĩ-inĩ kũrĩa mareheirwo, na thutha ũcio acio angĩ maraheo thutha wa kũinũka. Ningependa kusema kufikia sasa tulipata wanafunzi jumla ya 51 na wale ambao walifika kwa hospitali hii wakiwa katika hali mbaya walikuwa wanafunzi 22 wakiara na kutapika, na wale ambao walikuwa katika hali ya medium mild hawakuwa na maumivu zaidi walikuwa 37. Kuri muthenya wa gukia umuthi arutwo angĩ 7 nĩ marekereirio kũrĩa no ũmwe atigĩtwo thibitarĩ-inĩ ũcio thutha wa kwĩhĩrwo mũno. Kuringana na mũrutani mũnene thukuru-inĩ ũcio nĩ atarĩirie atĩ kũrĩ mathaa ma muthenya arutwo acio nĩ monekire makĩrĩa matunda marĩa-inĩ ũmwe thukuru-inĩ ũcio. Za kuingia katika hayo madarasa na kuweza kuchunguza ni nini ilifanyika, na wakaanza kuniambia kwamba walikula hizo tunda ni wild fruits ambazo ziko katika miti ambazo ziko kwa fence ya shule na zimekuwa ripe, na ndio sababu unaona pengine watoto waliweza kutamani kupanda miti na kwenda kutoa hiyo fruit. Agitarĩria nĩ ugĩte atĩ ministry ya ugima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Machakos nĩ manjitie ũthuthuria nĩguo kũmenya kĩhumo kĩa ndeto ĩyo manyitanĩire na ambao watu wa public health waliendelea kuenda kuchunguza shuleni, na wengine zaidi 32 waliweza kuletwa na wote waliweza kutibiwa
na tunawashukuru sana madaktari na pia waziri ambao waliweza kuja na wote ambao walihusika, maana watoto waliweza kutibiwa na wote sahii tunaona wako sawa. Ona gukiri uguo urugamiriri wa thukuru ucio ni wirigirirwo kweheria miti iyo hakuhi na thukuru ucio niguo kurigiriria undu ta ucio. Kwanika ringi ribotera Muthingi TV, Getwo King'ori wa Gatundu. Na riu mutumia umwe kuma kaunti ya Narok oikane ta Paris na Seren na iketie ikaya ria gwethana na kihoto hari mugunda wake uria erekeire gutunyo ni turia neme mugunda wa eka nyingi muno makiria kuria Paris arauga ati cira wa mugunda uyu utoire igoti ni hari miaka 14 oni thutha wa muthuri wake gukua guko agaikiaretana kuri thirikari ya county kumuteithiriria hari aria maragiria kumutunya mugunda uyu na kuga ati igoti ni riarekire gutua cira ati mugunda uyu ni wake. Niko na plot yangu, nilianza kesi 2010, mzee wangu aliaga 2018, akaniacha low court, nikashinda hiyo kesi low court, wakarudisha appeal. Baada ya kurudisha kesi ya appeal, nikaenda high court, nikashinda kesi. Baada ya kushinda kesi, nikarudishwa tena low court. Kurudishwa low court, wale wenye wamenunua hiyo shamba ndio wanataka kuwa interested party, wakakuja wakaingia kwa hiyo kesi, wakakuwa interested party, the buyers. Wenye waliuzia hawa ndio wanataka kuwa interested party. Sasa mimi ninaomba government initetee kwa sababu mimi ni mjane na saa hii hakuna kitu hata moja nitaweza ridhi kwa mzee wangu. Nilichukua succession na hiyo succession hakuna kitu inafanya kwa sababu hata koti ilinipatia eviction order na hiyo eviction order hakuna kitu imefanya. Badala ya kufanya eviction, kesi zingine ninaletewa ya buyers wenye wananunua saa hizi. Mimi ninashangaa kwa sababu sijui ni wapi wanatoa title deed, na title deed mother title ni mimi niko naye na kila kitu niko naye ni intact. Nimeenda lands, nimefanya search, hata nimeweka caution. Nimeweka status quo kwa lands. Sasa lands wanasemaga shamba ni yangu. Mimi ninashindwa kwa nini government hainisimamii nibomoe hiyo ardhi kwa sababu high court waliniambia nibomoe, nichukue court bailiff niende nikabomoe. Ninaomba serikali nisaidie. Niko na watoto 4, wasichana 2 na vijana 2 na niko na wajukuu 3 na niko na wameoa. Sasa nilikuwa ninashangaa kwa sababu mzee wangu akiwa uhai alikuwa amenisimamia kwa bank. Nikakopa pesa, nikafanya kazi, nilikuwa nafanya kazi ya supply Masai Mara. Nilikuwa nauza chakula huko. Hiyo title ikakaa kwa bank for 2 years. Nikalipa loan, nikamaliza, nikarudisha title deed kwa nyumba. Tangu siku hiyo wamenisumbua hiyo title deed, hakuna kitu nitaweza fanya, wamenifunga mkono. Koti haina shida, lands hawana shida kwa sababu nimefanya search na everything is intact. Sasa sijui kwa sababu wanatoa title deed na plot ya 275. Siku hiyo tulikuwa tunakuja kufanya eviction, tulikuwa na court bailiff, hata nikalipa court bailiff. OCS hiyo asubuhi alikuwa tukuje tufanye eviction, lakini mawakili walilete orders ya kusimamisha hiyo order. Order yangu iko intact ya high court. Hakuna mtu amesimamisha. Shida ni zile makesi nimewekewa hiyo koti kwa sababu interested party sasa niko na interested party 4. Hawa the buyers. Ukijua hiyo plot iko na kesi unauza, unaniwekea kesi. Nagwa mugano wa aigithia kuma kaunti ya Garissa ni mabiriria mubango mweru wa ihoto cia ciana na njira ya gucicenjia mitugo na njira ya guciaragiria kaingi na kaingi. Ni tabarĩra kana mũtaratara ũrĩa wambĩkĩtwo nĩ mũbango wa kũgitĩra ihoto cia ciana gũkũ bũrũri-inĩ hamwe na anyiti itemi harĩ rũhonge rwa UNICEF kũrĩa manĩrĩire gũkorwo makĩgitĩra ihoto cia ciana ta mwena wa Garissa nginyagia bũrũri wothe. Basically, it's a program that dealing with social behavior change communication is to ensure that our children in entirety are on board, they are helped. Those who are going to school, who have truant in the street, they should go back to school. Those who have been neglected, the parents and the stakeholders of the communities should come on board to assist these children. Maybe kuna jinsi watoto wakiwa nyumbani na hiyo sio kitu nzuri, so in case kama kuna hiyo act imetokezea huko nyumbani ni vizuri wakuje hospitali wa report kwa muda wa 72 hours ama up to hata 4 days ndio wapate at least services. Na insist ya kuwa na kila mtu yoyote mwenye ako nyumbani, wenye hata kama wewe ni jirani ama kama wewe ni nani,
lazima tuchukue jukumu ya kusaidia hawa watoto wasiachwe nyumbani wala wasikuwe street children, baadaye wasije wakajifunza mambo ya drugs and everything. To forget that with these particular categories of children, we have children with disabilities. So they are vulnerable because they are children, and they are also vulnerable because of their disability. So to me it is very important, because when we talk of child protection, it goes beyond just protecting a child and goes further beyond that to talk about children with disabilities. So it is actually very important that we have this particular meeting. Na ningependa kuwahimiza wale wote ambao wananisikiza, ikiwemo wazazi na washikadau wengine, wasife moyo kwamba lazima tufuatilie tumalize ukeketaji wa watoto na dhuluma zingine zozote. So lakini tukichukua huu mwelekeo wa kutengeneza hizi messages ama ujumbe, tutengeneze ujumbe wa aina ambao unaweza kutumiwa kupitia kwa maredio, TV, mtandao, wanajamii wataweza kuelimika na waanze kubadilisha na kuacha mila zingine ambazo pia zinaathiri maisha ya watoto. Nake gavana wa kaunti ya Narok Patrick Ntutu muthenya aririkanite atwarithia a bodaboda kuma mwena uyu kuria akorirwo akimahingurira gibanda kieru kuria atwarithia aya a bodaboda mari hurukagira rĩera rĩa cenjia. Patrick Ntutu augĩte atĩ mũbango ũyũ wake wa kũhingũra gĩbanda gĩkĩ nĩ harĩ kũhũra njeki atwarithia aya a bodaboda na gũtigĩrĩra atĩ nĩ mathiĩ na mbere na biashara yao matarĩ na ihĩngĩca. Asalimu, asante sana, karibuni sana sekta ya boda, karibu sana Your Excellency. Wetu wa mbinguni na kushukuru kwa sababu ya mkutano wa leo. Asante sana. Tuliza, hapa tuko watu 100 na pande kuendelea, nasema ni asante sana kwa bana. Kwa mmeniuliza ya kwamba hii uchumi imekuwa ngumu. Ni kweli ama sio kweli? Mlisema ya kwamba ile sticker mlikuwa mnalipa 250, si ndio? Ilikuwa ni 300, si ndio? Sasa mkaniambia mweshi mea ukitoa itatusaidia. Na sasa hizi si wakarani wangu wako hapa na wametoa. Sasa siku hizi mnalipa shilingi 200. Naongojea tu labda sasa Mungu akitujalia tuone vile mambo itakuwa. Si kweli? Kwa sababu lengo na madhumuni ni kwamba ni kuhakikisha ya kwamba ile kazi ambayo mnafanya hata nyinyi mnafaidika. Boda boda. Thank you. Kitu ya kwanza tuliomba gavana hiyo number 1. Number 2 alifaidi basari kama wamesema maneno ya sticker. Sticker hizi malipo pesa ngapi? Waziri ambaye anahusika na hii kazi, Madam Secretary, Chairman, mmeuliza ni kwamba ni mambo ya bursaries. Na kama vile mmeambiwa na chairman, iko kwa process. I think before the end of this week mtapata ile bursary ambayo mlikuwa mmesema. Sisi watu ya boda tuko na watoto, na pia saa zingine hii bursary ya town ikigawanywa watu ya boda wanasaulika. Na ndiposa tukaweka nyinyi pesa kidogo, kwa sababu sasa nyinyi ni kama wodi nyingine. Wale watu ambao wanategemea watu ya boda ni wengi sana katika familia zetu. Sana ni mambo ya security. Kwa hii town yetu ya Narok tulikuwa tumesema na tumeagana na nyinyi watu ya boda. Nilikuwa nahofia sana watu ya boda kwa sababu nyinyi ndio mnapeleka hao watu kwa manyumba. Si ni kweli? Kweli. Na tukiwa na shida ya town kwa security ni mbaya sana, kwa sababu wateja watakuwa wakienda nyumbani mapema badala ya kufanya shughuli zao. Lakini kufikia pahali ambapo tumefikia, si mmeona hiyo maneno tumenyorosha? Sasa hizi kila kitu iko sawa? Wa vijana wangu, mimi nataka mnichungie hii town. Hatuna town nyingine kwa hii Narok County bila hii town. Hii town ndio roho. Na tungependa hii town iwe safi. Kila Mkenya ambaye anaishi hapa asikie ako na uhuru ya kuishi na kujitafutia riziki ya kila siku. Na mwera witũ njĩtĩkĩria njoe kamweke kangĩ ga gũikĩria ndũgathi haraya, nĩtũracokeria na riboti cia mathako.
Mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Muka we msee. Nini mbaya? Wewe kwani vile dereva anaendesha gari vibaya, lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time, hata analipa barabara. Tusimame. Wewe dereva wewe, mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Uri murimi munini na ni uravatara gwataniro na nyumba ya Mohoro ida niriri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera +7 +7 572 358 kana utwandikire email neo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Imwe kwa imwe tuigire kuria iharo-ini citu kuria muthenya wa mothe mutumia wa munini wa mutongoria wa bururi Pastor Dorcas Rigathi wa Gacogo mothe ni anyitanire hari ugeni timu ya Gonya ya Shujaa 75 mwa Karen mbere ya bitika cia Paris Olympics mwaka uyu kuria amoririe gukorwo magibanga mbere yao mathiite ihinda-ini ria gutiga guthaka ringi. Dorcas Gachagua oho ni atongoririe athaki aya hari gucakaya muhanyuki wa bitikana muhanyuki Kelvin Kiptum uria uragikorerwo agikwa hari mutino muru wa farafara muthenya wa Kiumia. Your values of integrity, passion, compassion, inclusivity, professionalism, resilience marry with our values in rugby of integrity, passion, solidarity, discipline, and respect. And we are especially grateful for your generous donations to our team's nutrition program, which will enable us to provide healthy, balanced meals for our athletes. The team will be representing Kenya in the Olympic Games in Paris, in France this year. We are currently participating in the Challenger Series, and we had our first win in Dubai, and I believe that is momentum for us going back into the series where Kenya has been there for over 20 years. As your sons, we want to really commend you for the great work you're doing and will keep on doing for the boy child through your boy child initiative program. For long, the girl child has been empowered, leaving the boy child lagging behind a bit. The retirement age of a sportsman or an athlete comes earlier compared to other professionals because of the competitive nature of the work that you do. You must therefore save as much as you can. You must learn to save from the money that you are making. You must invest enough, because when you cannot be accommodated in the teams that you used to go, now you can be able to fly everywhere. You can go to Uruguay, you can go to Paris, there is a time you will not be able to do this. I congratulate you, Kelvin Kiptum. It's a sad day and a sad time for our nation to have lost such a wonderful athlete
And not only that, he was the only child to the parents, and so it is a very sad moment to the parents and to the nation. That was a potential that has been lost. It was a flower, a gem that had just come from nowhere, and then it is plucked too early. Nasho bitika cia safari rally goko bũrũri-inĩ nĩ itanyĩtwo gũkorwo arĩ cio mbĩtĩka iria nĩ ngo gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Ona gũkĩrĩ ũguo thirikari ya Kenya nĩ ugĩte atĩ nĩ ũkĩte na mũbango mwerũ wa ũrĩa megũtigĩra mũthako ũyũ nĩ waikara ũrĩ wa bata gũkũ bũrũri-inĩ. Matongorĩtio nĩ minista wa mathako gũkũ bũrũri-inĩ Ababu Namwamba ũrĩa ũkorirwo akĩranĩra atĩ megũtigĩrĩra atĩ matereba aingĩ arĩa megũkorwo makĩnyitanĩra harĩ safari rally megũkorwo maumĩte gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya no ti nja wa bũrũri, kũrĩa Ababu Namwamba eranĩire atĩ nĩ mekwambĩrĩria macukuru ma gũthomithia matereba ũhoro wĩgiĩ mathako maya ma safari rally. That's why we have 2 cars running at the same time, competing with the 2 kilometers on each track. We are not giving out any passes for anybody to go and watch those cars. You don't need a pass, you don't need a sticker, you just need to drive and stay out of the track. For this particular event, of course, we're expecting bigger, better, swankier, more fun, more funny, more people engagement, safer, and also to see a stronger Kenyan flavor with a bigger support from KCB. And so all round a better experience and better branding for the country with the normal or anticipated economic spin-offs. There are a lot of positive economic spin-offs from that. We certainly want to get back to those days when you had Kenyan drivers not only participating but actually competing, and competing really, really well. That's why we're talking about a stronger KNRC as a feeder pipeline. We are talking about a rallying school to develop rallying talents from the earliest age possible, from cutting to bagging and all across that whole ecosystem. So a strong Kenyan flavor is important for us. Haya, garagano cia UEFA Champions League nĩtanyĩtwo kũingĩra ũtukũ wa kerĩ mũthenya wa ũmũthĩ, na kũrĩa maũndũ megũgĩkorwo makĩhana gĩthemba gĩkĩ. PSG megũkorwo magĩtũngana na Real Sociedad, Lazio megũkorwo magĩcũngania na timu ya Bayern. Mwĩrĩ witũ ho nĩho ngũgĩkorwo ngĩkĩra gaturumo mohoro maitũ ma hwaĩ-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Ngatho cia mwanya mũno makĩria kũrĩ we watigĩrĩra atĩ nĩwaikarania na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie mohoro maya maitũ nginyagia rĩu. Ngatho cia mwanya mũno makĩria kũrĩ arĩa othe twakinyitanĩra nao nenda-inĩ citũ ciothe cia ũkinyanĩria arĩ nĩ mwena wa Facebook, na ngatho ingĩ cia mwanya makĩria kũrĩ arĩa othe twagĩtinda nao gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ, arĩa magĩtigĩrĩra atĩ mohoro maya maitũ nĩ magũkinyĩra na njĩra ĩrĩa ĩbacĩrĩrĩkĩte. Mambĩrĩire producer wakwa mũndũ ũgwĩtwo Wambui wa Njaũ, director wakwa mũndũ ũgwĩtagwo Tael, na mwena wa transmission Tuma na mũndũ ũgwĩtwo Wathika. Acio twatinda nao gũkũ mũthenya mũgima ngwĩre atĩ acio matinathiĩ Valentines no ngamathire twarĩkia mohoro maya maitũ. Niĩ ndikĩrĩ na ũndũ ũngĩ, njĩtĩkaga Wairimũ wa Kimani, nĩ ndakwendithĩria ũtukũ mwega.